I gospodari svemira! Ja sam Adam, princ Eternije, branilac tajne dvorca Siva Lubanja. Ovo je Straško, moj hrabri prijatelj. Tajnom neograničene moći ovladao sam onoga dana kada sam isukao svoj mač i uzviknuo Sive Lubanje silo! Straško je postao borbeni mačak, a ja, He-Man, najmoćniji čovjek u svemiru. Samo još troje zna moju tajnu. Čarobnica, čovjek oružje i Orko. Mi zajednički branimo dvorac Siva Lubanja od zlih sila koje predvodi Skeletor. Zvali ste me! Jeste li spremni? Spreman sam! A vojska? Vojska čeka moju zapovjed! Ne, moju zapovjed! O da, naravno! Aha, nadam se da će nas He-Man pokušati spriječiti. Ali ovaj put, on je gotov! Tako, to bi ga trebalo držati. Neće se moći osloboditi. Dobro, izgleda da si uspio čovjek oružje. I men bi to mogao upotrijebiti. U pravu si, oče. Siguran sam da hoće. To je sve, smijeli? Ajde, pokušaj, Orko. Negdje smo pogriješili. Trebao si biti vezan sve dok te mi ne oslobodimo. Čini mi se da bi bilo bolje da se vratite za crtači stol. Što ako promijenimo jačinu dioda? Ne, ja mislim da je napon tila. No dobro, siguran sam da će vaš izum laso proraditi. Svakako, ako namjestimo ovaj gumb ovdje, on će kontrolirati radijacijsku zraku. Ovo je zaista zanimljivo, ali morat ćete me ispričati. Zabavite se lasom. Ne ljutite se, imam važan sastanak. Važan? Kladim se. A zašto Adam ne pokaže zanimanje za nešto drugo osim igru? I ja se pitam. Idemo, Straško! Čeka nas posao. Čarobnica nas želi vidjeti. Nadam se da nije previše opasno. Sive Lubanje silo! Ja imam moć! Idemo, mačak, dvorac Sive Lubanje. Krenimo, što čekamo?
Došli smo što smo brže mogli. Znala sam da hoćete. Nemamo vremena. Skeletorov novi plan ugrožava Eterniju. Idite u stari klanac. U starom klancu nalazi se utvrda, ali ne koristi se godinama. Do sada Skeletor, čelični zvijer okupljaju veliku vojsku da osvoje Eterniju, a time i dvorac Siva Lubanja i njegove tajne. Pozvaću čovjeka oružje da mi se pridruži. To je mudro. Budi oprezan. Stvari nisu onakve kakvim izgledaju. Daću sve od sebe. Slažem se, Tila. Problem lasa je u elektromagnetskom radijacijskom izlazu. Podesit ćemo duljinu valova, skratiti ih. Ovako, oče? Da, dobro je. Ako pojačamo elektronske krugove, stvorit ćemo kružni laser. Da podesim kontrolni gumb? Da, okreni ga 2 puta na desno. Dobro je, Tila. Mislim da ga imamo. Još malo dorade. Znao sam da ću te tu naći, Duncan. I men. Bravo, Tila. Što je? Skeletor koristi čeličnu ruku i čovjeka zvijer kako bi ovladao Eterniju. Čeličnu ruku, na koji način? Stvara vojsku. A kakvu, to moramo otkriti i zaustaviti je, ma kakva bila. Kada je Skeletor u pitanju, ne smijemo gubiti vrijeme. Onda idemo. Ne, Tila, želim da dovršiš posao na lasu. Ali oče, moje mjesto je uz tebe i Himena. Više ćeš pomoći radeći na lasu. Da, oče. So you really think you and your friends can stop me, He-Man? Hej, može napraviti onoliko koliko nam ih treba, a to moja. Ratno dještinovo si vjerce izvoditi do pobjede, kada ću ja, Skeletor, vladati Eternijom, a i dvorcem Siva Lubanja. Moja ćete vojska zaustaviti jednom zauvijek, He-Man! Orko, molim te dođi u radionicu. Dovoljno brzo. To je brzina. Ja sam čarobnjak i za tebe bih htjela učinio sve. Sladak si. Usavršila sam laso i želim ga ispitati uz tvoju pomoć. Moram li? Rekao si da bi učinio sve za mene. Kada previše pričam, u redu, Tila, što da radim? Molim te, odlebdi tamo. Orko, sad se oslobodi. Sjela sam, laso radi. Sad kad sam dovršila laso, mogu se pridružiti ocu i Himenu. Napokon, laso mogu korisno upotrijebiti. Tila, bi li me oslobodila, molim te? Da, naravno, samo malo. Čelična ruka i čovjek zvijer jamačno su lukavi, osobito kad Skeletor povlači konce. Tila! Orko, strpi se, oslobodit ću te. Ovdje nema nikoga, a kamoli vojske. Tu su negdje i moramo ih naći. Ne vidim ni stražu. To je čudno. Razdvojimo se. Provjeri tamo.
Kloni se! Duncan, pokušaj se odmah vratiti do broda. Vrijeme je da pošalješ, prijatelja, po čovjeka oružje zvijeri. Da, moj Skeletore. Ja, čovjek zvijer, zapovjedam ti da izvršiš naredbu. I to s mjesta. Dobra, zvijeri, Moj plan radi savršeno. Drži se, mačak. Imen! U pomoć! Imen! Čovjek oružje. To je dijelo čovjeka zvijeri. Što li je Skeletor naumio? To moram s mjesta razotkriti. Drago mi je što si navratio, Duncan. Jako mi je žao, ali ne mislimo isto. Zaboravi to, neće ti trebati. Nema ti pomoći. Čeličnik! Da, Skeletore! I meni je zagrizao mamac, dolazi po Duncana! Pripremi našu vojsku! Spreman sam! Ne razumijem. Zašto tvrđava nije branjena? Ne znam, a još nismo vidjeli ni Skeletorovu nezaustavljivu vojsku. To traži veći oprez. Idemo! Dobar si, mačak! Odakle li dolaze? On, ili možda oni, upravo su odgovorili na tvoje pitanje. Idemo, mačak! To neće ići. Jeste li za ples? Evo još jednoga, mačak, tamo! Pa to je stroj. Čarobnica je rekla da stvari nisu onakve kakve izgledaju. I u pravu je. Pitam se što Skeletor skriva u rukavu. Pričekaj, He-Man! Zabava tek počinje! Uhvatite ih, ljepotice moje! O, dakle, to je ta nezaustavljiva vojska. Sredit ćemo ih, zar ne, mačak?
čudovišta se pojavljuju brže nego što ih uništavamo. To me podsjeća na igru o kojoj mi je majka pričala. Zvala se kuglanje. Pogodak! Hajdmo, mačak. Točno, He-Man, bori se! Ja ću stvoriti više vojnika nego što ih možeš uništiti! Napokon, He-Man! Ni ti nas ne možeš zaustaviti! Još nisam gotov. He-Man! Ovamo! Hvataj! Laso sada radi! Ovo ti sada neće pomoći, He-Man! Tila, dobar izum! Hajde da vidimo kako radi! Ne smijemo gubiti vrijeme. Proizvodi ih na tekućoj vrpci kao lutke. Vjerujem da će ih tvoj zamrzivač zaustaviti, Tila. Gdje mi je otac? Jedno od ovih čudovišta ga je uhvatilo. Da ja ne odlazim dok on ne bude na sigurno. Hajdemo, mačak. Ne miči se, čelični. To je dosta. Ne tako brzo, Tila! Ne možeš nas zaustaviti! Idioti! Kad nisam prisutan sve krene naopako! Morate se vratiti na Zmijsku planinu odmah! Još nisi pobjedio, He-Man. Tvoj veliki prijatelj je još uvijek naš starobeljenik. Moj otac! Zašto ga ne pokušate pronaći? Ovaj tragač otkriva svaki oblik života. Nešto sam otkrio. Ali to je planina. Što je to? Budale, pokrenuli ste pakleni stroj. Trebao je nas štititi od ujeza, a sada će zadržati Duncana. Ovamo, tu! Dolazimo! Gdje je pakleni stroj? Tu, pokraj mene. Hvala ti, He-Man. Stigli smo u zadnji čas. Još jednu stvar treba raščistiti. Moram onesposobiti ostatak Skeletorove vojske. Kada sam završila s Lasom, odlučila sam poći za tobom i He-Manom. Ne, opet! Ej, što se događa? Tebe to i onako ne zanima. Nemoj biti tako sigurna, Tila. Kada stvari nisu onakve kakve izgledaju.
Sjećate li se, tražila sam očevu dozvolu za nešto što sam željela učiniti i nisam je dobila, ali sam to učinila. Imala sam sreću, ništa mi se nije dogodilo, ali moglo je. Možda majke i očevi nisu uvijek u pravu, ali kad nam brane nešto što jako želimo, uglavnom imaju dobar razlog. Sve u svemu, zar nije lijepo imati nekoga da o nama brine i da nas dovoljno voli da kaže ne i onda kada bi lakše bilo reći da.